uzoyishaya le stage kodwa ngicela yini ukuthi wonke umuntu ngomhla ka-30 siya emabhidi akithi njalo mfowethu sifuna ukuqalisa amabhidi encane leyo nto futhi siqonise sonke ifuna igari ithi amabhidi akithi igama lami ngithi ngamahlalo ongajwayelekile hlala khona abaye badinga ukusala emakhaya ngibonile kusama mhlanje ayisabakini yesule awu vele ufuna yenze njani vele futhi banahlula Saya